megalayapost.news. Hadian kajingkaran jong Deputy Commissioner Kariboy Wabilash Baranwal Ubalakaran Shkilat Patay Kubor Henen Kasngi Kabala ong bagisnong kibamarjan bat udolon nong lumpong deng kimdan kajing persya bat kia kajing kersyan ya ka project jong kasorkar bantay katas resort and spa hautay ulum menta kasngipan nagaliang ki rangba snong jong gitegisnong kibakentum iuba Jinu Karbuki rangba snong Maulandam ba Steven Karkarang rangba snong Umyam ba William Lengdo rangba snong Umnyu bat ba PJ Kurba rangba snong Umbir kilami sakmat ban pensyai halor kate kajingkaran udisi da kabaong bakimpat a kajing kersyan kabapura na kabenta kate ke project henry kidang ap kami lenti banyo shwa ya kajing pensyai leng ba kikot kisla habakren shkilat patay kubor menta kasngi na galyang gitu kirang ba snong kilapan pa bakum kinong ilam snong kimdon kanu kajing persya ya karoi kapar henry kimpat a pat ya kajing kersyan na kabenta kate ke project amar bakikwa banyo jing syai shwa leng ba kikot kisla details project report lani ka blueprint bat hadian balayo ban bishar bania shwa leng ba kikot kisla kinyo ya kajing syai lakani kajing te kan kata na em ya kasnong thao ban hang ta on sala ban ong kilapan paru bakum kinong ilam snong kidang sa haka jingdum namar bahadu menta kimpad yo iya kita kikot kislang ki balapan kre hakabai de berkate ke project bakum kinong ilam snong hadu menta kimpala ban aya karai lakin kersyan nekin persya ya kate ke project hadu ban yo iswa ya kita kikot kisla ki bay de berkate ke project hakabai de berkajing ki pan ka kenhun Green Tech Foundation nakaliang kita kinong ilam snong kilong bakim dan ya kajing tip Henry Kilasio i tang hakilat patay kubor banakaliang ka Green Tech Foundation kamsyam lawan ban yakuran bat kinong ilam snong bat kilong ru bakajing ki jong kate ka kenhun kim dan jikte ba bat kam syam ladan ka jing tre lang bat ki bor pnia snong to hakni ka por ngi nakalian ki saw snong ki bangi dan menta omber kom nyo molendam bat omyam te ikwa ban pensai ka bede bat ketika jingmi kan yo si bamenen leng bau disi ka baong bo om persya ki ni kisan snong ka bede ketika jingte ketika taat sapo lumpong deng tina kalian kejongi ho ngi la yo ke sithi ba pentep ngi bat khat show disi menen gasni tina kalian kejongi hi ngi la ikran sibun ke ge ke ba jadi ban ikran hangtai tang ka we ga long ba bangi ni dang long thmai ba kenika jiksha khat namar nadu menswa hi 4 judan ka jiksha khat la kalong nakalian ka government la ni department repair remenen kansan ngi syakhat ngi o ban ikran tina kalian kejongi hi dang ya keren hi kalong ba ngim pat don ya ki jingtip ki bati kenai ka ba ngir ki sio ni dang ba ki news ki media ha ka ba de ko te ki jinglong jingban nang pong deng te nilai keren sai bat DC menen rekat ba tu ki officer jong tourism kalong ba ngi kwa shwa ki details report lani kita ke blueprint ya kabangin la masuk thu kalong kumno kaman kumno hak bede ketika project mo hangte tina kalian ngajongi hi ngim pat don ban ong bangi support lani ngi persya yaki handai ke jinglo jingkwa ke jongi kalong ba ai shwe ngi ke jingtip ke bakam benya kenang ba bangi la man ya puli lani gini pechwa bangin yo man batai ru sekinong snong jong kini gisnong jongi ti komban su ong hawa ka bede pada kalian ke jongi komba ong meneng ngidang long bat mai ba nomor 4 ju syak khat si sien ru ka bede kenika ka project temenen kalong kensan kendet tinggi 8 puar ru ba ngin dayo swai kita ki kot kisla ki babeng ngin sapet ke bangi de manle na kalian ke jongi kom kinok song snong city menmet na office jong disi tingi let menen te ngila let kini girong ba snong bro khoi bidan lang hane bat ki nong bud jongi tingila ikan hang tu la dan lot pro khoi department na pollutions ke ho kila pensyai Beverly na ka pollutions na ka tourism na UDC lo pensyai ba kani kade ka we na project ki bahe ka ban kentiu bahaya kini kitan jongi tengingi ong ya baro kebadan hangto betul kata ka development ni welcome impersya tang balong sobha kan provide yang ikot kisla kebadan kam kenang bangi ru ngi haban le chim ya ka consent jong kinong song snong namar ba ngi khot yang ngi tangam la ba lam nong song snong baro tingi hablet mengi tang kirong ba snong tengi ong penoi penpoi yang ikot kisla bangin tip ba
kani ka project kalong ka pakumno te halot kata tinglayak rai menen layak put menen ba kidai ban ya kikot kisla ki babiang khnang bangi ngila ban leit ra sakidar barsnong jongi ki bangin salong te khnang bangi ru ngin sutho khnang bo pai ba jongi ru sutho kai kum rumba sinong jongkam nyu tengah ai kubule ya ki rumba sinong boroso telik sinong ber yang berka mandap te kai ka ba wila represent menin ketua meeting bakwat apo ke district lang ba jong DC Benumburam te ka dikang sin barangkong kumbala ong ki ba syukman bang syukat bani song meeting lang menin hal yang jong kani ka project jong ka touch ka banwan hang ni apo lumpang deng te ka ju kasur kumbang yong te ngim patip haduk anu ka project ka bakta ya kami meriang kakta ki imlang salang tengi keren menin hoy kedai ka bang yong ngim persya tangba halor jong ki kot isla ba phin ailem yangi kum kinong ilam sinong khrang bangin tip ka haduk anu kata ka jingbit jingbiang ba jingbit jingbiang ka meriang nomor ba ubri bro ngidon kam ya ke diplomat tangba kam dei ban ong bangin supediang halase yo kakta ai ki imlang salang kadi kata ka poin ka bang ya keren menin tabalong bangi so kendit badami untuk kami ba baru santli sinong bagarsan te ide itahi bentangi kersan ya ke development taba nipan kikot isla ka DPR ka blueprint kena bangin tip kan kena bangin ra pai ba namar bentangi pai ba baru hi usaha kadum kalmo te ngidon kam ban pinsai ni kerba sinong kena kinong sinong ba kinum sa kadum kalmo kan kena lera kawan kanu ku project kim dei ban ban yo kinong sinong kadi katahi bangi kremen mo nya kumno kang poi ba num benyo ladawan kan project rengkat ka development rengkat baru poi ba da kajing kemen yin pedang ya ka development ke ita hin na yang chunga mo long ba ka kata phi ba long ba nga suka ban long ba kajing kren kajing ai jing kersan ni kersan ki development ni aban chong chong kajing kren ni mo kam dei bangi kersan ban ya chekman ya kan project nomor ni sempat tipte ho kajing pensan min long bang nim dei ki permanent construction kidik temporary tang ba long ikwa te ban yo da ka hat kupi hapo ginong ilam sinong kanang poi ba unu ilang kumba ko government ka rai project hagini idong kentot jengi ken kam tam ngi de hapo ka sinong nyu ute lumpung den uhap ha ka jing sensar sinong jo kam nyu te ita ibentang kam long konsan bai kani nomor ba ikhlem pat yo ka hat kupi kumbala design ka government ken ita ibentang ngi sno banong angki dang pen kre ki ongin kloy ka bala ngin pen kloy na leng tourism officer wong kat bala ngin pen kloy ang mantang gidang sa ka dum kalmo kan namar ba phi upai ba ibon sin uong hoy uong em phi kata ka de ka rukom jingnong jong puriu tela da hale si mantau sukendit bawon ra ek project ka touch halum pangden tengi sempat tip ban ya na po kumno step by step hi to pai ba to panik ba ya kate namar bala ai wa ndu posnem mo te kata kajing ling a upai ba te hale sila da ngila yo ya kata ka blueprint ka DPR hapo ka sinong kamde bo ang batang kinong lam sinong bangin ya sakman ni haban just setuju mot ba upai ba ada upai ba uang ayam kalau nomlong tingin haban pedang upai ba ada upai ba uang ayam ka ribiang ada development ka buan apa sinong ni haban pedang upai ba kinong lam sinong kamde bangi remote ki kinong sinong ki remote yagi teman taruh ngisok ya kani ka benda gua mi menen kiong ba phi mi pha e phi ban le ste ban sam om ban menjur tengi ya ban pinsai man taken menin ni pediang ni support ya ka development taba yang kinong lam song ai kita ki ikot isla ki babiang bangin ya sai kadi kata probably kani te ngila tip nama kila khot ikirong ba snong jeng sounding block hot ngaro ngi we na bangalai nong mas nong nyo ro yam ro sakhi ka tai le tekidan ki ba khampoi pa teng su thu ang to ngla yo smoi ka jing kren jong chief minister ban borom jongi baulo ong ba kani ka jing don jong kani ka project hang ne kan long ka jing man to ye kini ki snong ki ba marjan ki ba saudong ye ka pong yam te halo kata te ngi ro ngi kemen tang baswa kata pat kamdan gono consultations na kini ginong song snong jongi lan na ki nong yalam snong jongi but they tang hadu andala khot menen insa sotho khamba
kata rong isutu kambah Beverly bakilayakren bala pensyai na ka Department of Tourism na pensyai na ka pollution control tinga asutu ka dan ka jinga da ya environmentals kamdan kono ka jingta ya environment tang balok tangi ni kidan kam ha ka black and white ri ka ta ken ngi kwa ka bang ye kren lut par khoi ki rong ba snong jong ni sau snong ani ka da ka jingki jongki ya ka jing importance jongki nim dan ni ba no ni kan ba ya ka kam snong ya ka surrounding ya ka environment thì cái chính khi trong cái niềm đời cái bạn học cái bậc sống thú mà cái kata kata sống thú trong cái gì sống thú trong ní cái gì sống thú trong ní ta kada bang itu tu isi menentu ni ong ba ni kuat dalam ki kod isla ni kuat dalam ki blueprint DPR ka agreement ke bagian tho ba ka assurance ba ki la pular sisha yang ni ki senong ki ba scare saudong ye ketika pengumyam bagi yo ketika pinjam kita ke digi kuat jungi kita ke digi dan jungi menen dan raya ke jingi ki jongki ngim dan ye ban to kan dia aga jing kli jong ki na bela ka jing ya ki na ka granted permission tengi ngi ong ni kan namar maki kiya sabar jong ka jing ki jong ki ni kendit bangi i po ki media jing sha lada le se ki wan ban kli gumi ki rang ba shnong kin kham su thu shibun ban ya ki halor panorim temanta pi maki kiya da ko ganti ngi sa akum dum da ko ganti namar ngi yo jing sa di pi ngin support kumno ngin kersan kumno ngin perem kumno kamdon ngi ro idon ha kata ka benta ka ba ngidang long ha dum ka lengo ngim pat yo jing sa de ban ong pis ngo kumno te long hadin on da ka ko government ka lala pen biang ha to ko ar in sa jubat da ka ba sha ya pi bangar ba sinong jo kam yu parwan manong meru ban ya kundu nakalian ke jong ini suap pensai kalau pa ngiru ngi sa udom na marang ini kada ke jing ki pen bagi media ya ka ba ngiru kum kinong song snong ki ba hang ne ngip dat ngim tip ti mentangi slong hapedeng be kombong menden ki nakalian DC ru khat kalong kendet yang ngiru bo khat hang bai de ni ka phang ten doi nakalian jong teki Green Tech Foundation ro kiklam wan sapo kasnong wani kiklam kan jok tien lani kiklam ya thu kata ka jing ya protest ki jong ki ban ngi ngim dadon bani ong ya bai de kata ka jing ki jong ki don la ka jong ka nong rem ban ya ki don la ka jong ka menta ban ya ki rengi ting mentang spesial be ha bai de ketika ya ka bagi kan do UDC menen Meghalaya Post.news